Mena mohio ana te tangata ia no he kaike ana ringa, he māro tōna tū, nōna te ao. Kāre au te hehea kia tū hei karo, moaku tamariki, hei karo i ngā mea Māori. I never wanted to be the reason why they didn't know where they were from. Well, they didn't have the tools to understand where they were from or understand their world and understand who they were. Ko Rere-No-A-Rangi tōku ingoa, ai, kia ora. No taranaki mātongatonga, ko ngā rua ene, taku iwi, taku hapū ko Ngāti Hāua piko e hono atu ana ki Ngāti Hāua i te taho i Whanganui ki Uta. Kāre au i tipuake i Te Reo Māori. I haere au ki ētahi kareti o Nelson Boys College, heo i reira au te whakatā te mahi, ko te pinono ko te rāwe ke te mahi. Nō re, ko ngā detentions ke te mahi. He oi, tuatu e tērā, kāre he reo. Kāre he reo nā te mea, kāre he reo i tōku ake whānau. Ētahi wā ka pātai atu au ki tōku māma, nōwhia tātou. Kei hea tō tātou marae. Tō tātou hapu ērā kōrero. E kāri i e tina mō io. Rongo mai au i ngā kōrero anei te Māori e tupuake anei tōna pā. Ko tōna ao, ko tōna whenua. Te pouaka me uru atu, ne? Ko te Māori, ki roto. He wāhi haumaru tēnei mau, ne? Ana, kei te taone nui o pōneke taua nei, ne? Inei a te wā ka heke mai ngā kare aroto, ka puta, ka utaina mai tēnei mea te mamai o te moke. Koi nei te wāhi haere ai au, ne? E hara mai au ki konei, ki pōneke, ko te take, ko te whare wānanga. I reira tonu e rā pātai ni, i reira tonu e rā pātai, nohia tēnei. Hea te taku take-taketanga. Ko tēnā te wā tuatai i rongo ai au i te me ki ko te whakamā. E rā pātai, kua tipu mai nei hei mamai i nāia nei, ne? Kua huakina ngā tatau. Ane ngā mea e kino e noho ana i roto i tēnei. Rua te kaumārua pakeke i au taua wā. Koira te wā tīmatanga i ngana pai au ki te ako, te reo Māori, ne? Ki aku mahara ki te tehi wā i nei, tuake ia tau ira. Ko te tohu a te kaiako me tuake koe kōrero tia tō pēpeha. Wau, i reira hau, kāre au te mōhio. I te rongo au te mama, e patu mai ana i tērā wā ni. Ki te au i ngā mea Māori, tauiwi, anei me taku whakaro. Kāre au te mōhio. Koira te tahi o ngā wā i whakaro au. Kāre te pakurata, tēnei akoranga. He oi, i a te wā, ka oko au i ngā kupu hou, ngā rerenga hou, ka rongo tonu taku puku, taku wairua, taku Māori i era mea hei ōranga. I could see with every new thing that I learnt, every new thing that I picked up, I'd realised how beneficial these things were for me. So it also gave me an opportunity to express myself. Especially as tāne Māori, we need opportunities and ways in which we can express ourselves, right? And it doesn't have to be through sitting down and telling you how sad I am, and that's how we figure it out. Kao, it could be writing a waiata, doing a haka somewhere. It could be, there's so many different avenues that Te Reo Māori gives us. There's so many tools that our culture gives us
to express ourselves. We're expressive people. And to delve into what our tupuna were saying, delve into their knowledge, delve into figuring out why they say, you know, ko tēnei taku iwi, ko tēnei taku hapu, you know. All of these kōrero helps you unpick what makes us who we are. Kia ora rai te wharaunga, ko taranaki mā tongatanga tōku ukaipo, pōtau ao te pō. So ko tāku mahi nei he awhi I tētahi au kōpere hana no taranaki, ko parinini ki waitōtara te ingoa. Kei te ngana mātou ki te kimi atu ngā kōiriiri o te tangata. For instance, Māori land records. Think of like a mauhanga, ne? A person's identity is quite fluid, eh? You know, they'll start off with their name from their birth record, they get married, and then maybe they get married again. Maybe they take on someone else's name. Whatever angle you're looking at of the maunga, it's going to be a different view, eh? The maunga's in the middle, so you know that a person's identity exists. Our whole kaupapa is that we're trying to find as much information about a person's identity as we can. How do we empower Māori communities that we're working with to fulfil their needs in terms of a digital future? What does that look like? How do we take some of the work out of HBC? E hora pahaere te motu ne, ko ngā hapu, ko ngā iwi, kei a rātou tēnei raru o te. Kei a hau he ingoa, he tūpuna tēnei, e ora tonu e nai nei, ka rea te mōhio. Me pēhea au e kimi ai tēnei tangata. Me pēhea au e mōhio ai, ko mate ke tēnei tangata. Nō reira, koira te āhua te mahi. Tēnā koe hoa. Tērā koe, harawai. He anga painga o tēnei mea te mahi meke kia koe. Te painga nui ko tēnei, ko te whakatau ā-roto nei. Ko ia te mea pai kia hau, ko te whakatau ā-roto. Me te oranga o te ngākau, me te wairua, me te Māori. Nō nei ko tēnei e noho ana ki runga I taku tōu, ki runga I taku tūru, e pēnei ana te mai, I ara, I mua I taku rorohiko. Nō reira, he pai ake mo te tinana kia patua te tinana e rātou. Kei te paku mataku au. Me pērā ka tika. Te tehi o ngā take, I timata ai au ki te ako Te Reo Māori. Kāre au te hehea kia tū hei karo, moaku tamariki, ne? Hei karo I ngā mea Māori. I never wanted to be the reason why they didn't know where they were from. Well, they didn't have the tools to understand where they were from or understand their world and understand who they were. That was the main reason why I went and did Te Reo was for one day when I have kids is that I never want to be the thing standing in their way. Nei me kore ake aku whanaunga, toku māma, rā tāngata I kaha poipoi au. Nei koia te kōrero e hara taku toa I te toa takitahi. Ne? Nei kei ko nei ahau, me aku wera me ki kua whakapaua, heoi ko rātou, taku māma, aku hoa, aku whaine, me ngā kai au ko katoa. Kei ko rātou ngā mea I kaha poipoi au, kia pai ake ai au, me taku ara I Te Reo Māori. Kei te hehe au kia uru atu taku whānau ki roto I ngā whare wānanga ki ngā karaihe Māori. E nau, kāre taku mama I paku ahana ki Te Reo Māori. Heoi, te rātou, I timata aia, I ana, I ngā reo Māori, I ngā mea reo Māori, ki runga I ngā huitopa.
Mānua nui mai. Mānua nui mai. Kai mahana. Kai no mahana. Nō reira, ki te kite au ngā kākano i tipu mai ana i roto aku whanaunga, ne? Toku māma, toku aku whaine, you know. Aku miramutu, e rā mea, kei te kite au tērā kākano. I guess I'd like to think that if I'm walking the talk, they can see that that's something that it's possible to be done. And then hopefully I can be there to help them as they're going through their journey, because I can speak to some of my experiences and I can aki them along their way. So that's probably my big hope, or big taku moi anui mo rātou, ki aki i rātou ake wā, ne? They'll know when the time is right for them, and just to be there and to tautoko them in their journey, because I understand about anei te hunene o tēnei hua, ne? Tēnei hua, te hunene, te namu wā o tēnei hua. Ko tēnei hua, ko Te Reo Māori me ona tikanga, ne? So I live for the day that I can speak Māori to my mum. Ko te reo, te take.